Dear Mr. Longley. Agyaman iti panangaklon mo kanyak. Jak ni namnama asong batang nakita akasangay ko. Sinigurado laang, no talaga anapudno ka kanya. Talagamit nga minanapudnuakan ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayam laang ti pangibilbilanga ka ni Patrick. Sikati nakariknak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy met nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at-ad daw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akinarigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak met kadakwada ngagtaltalon. Iso ngagtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi naktuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka ah. At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukas ta? Kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayaten na. Isa sinong bata kun ah? Okay, adakan ka dayta. Laglagi pam. Narigat, ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Ah? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Sino mat? Classmate ko idi high school ak. Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasimat dayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka din iti ko naman nagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka maawanan iti namnama? Padasam man ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Day tatikayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre asino kumangay ti sabali ang mga ramin iti kasta? No di siyak, akaayan-ayat mo? Agyaman tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak? Mangloloko? Saan matkit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak tagbayan. Mababain kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pagto akanayon dayta. Saan na bale? May satawan laangan. Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ti aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin to mo't ten ay, to na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pangibagbaga Papa, saan ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka.
Agyaman unay, Papa. Awan ang yaman na, iha. Basta saya atam ti panagadal mo, ha? Sa nabalay, may salangan at awan, ag-graduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ta? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamat Gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwan ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimot lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl, aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikat ay ayatek. Sikala ang tinakarik na ak iti kastoy. Ngamsaan ka madanagan, maawatan ka, no talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman maawatan na, Patrick. Pudno ka diti di manon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madingay inaramid mi Ano mabalin? Diya kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakin ka. Ang selselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga ang selos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo no apay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay namaragsakan at tanaggraduar ka matlaangan. Agyaman Papa. Agyaman iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrabangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni Papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo? Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, Papa. Sige han. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asana ko na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang nga ni Daisy. Ta isu ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam no saan ka amapan. Kaya't nakatamot ti mapan? Padasak akasarita. Adda ngamin panagtalag ko iti reji agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. Adda ngamin trabaho iti day nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alav nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang teraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan,
Nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka mataan niya. No apay nga minasinurot nakpailaang diti pagtrab-trabahuak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang nga Ruden. Ajak ammo adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Amo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, amok. Di ka lang maangawan. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa'y lang ita, Cheryl. Kaya't ko ti agmay mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y lang iti agmay mesa. Sige nga, Rod. Awagan naktulangan, inton kayat nakon akasarita. Mari, apay nga ta. Manipod idi matindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang ha. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage man. Try your call later. Apay nga ta. Kas lalikliklikan dak Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nubi sila ang ni Daisy. Apay ka di. Anyati ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot. Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta. Jack matin makontak. Ang mga nubi sila uray mga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Mangantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, naganda yung man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw kan ni Ron. Anyo ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga iba ka, nga awan. Ang mga nuatap mo lang dayta. Ang mga nubisi lang mo't iti trabaho na. Kasta nga ta? Itataada tayon diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga da ito Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamak? Anya ti rumbang ama-amuak? Iti daydial daw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakder ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami yu kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamak. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka.
Isa pa nga asim. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyan mo. Diyan mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyan mo, Marie. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip kulakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy napasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak. No kasta makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat. Ket sapay la kuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl, iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika kanitimat direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Max abartiki raw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado kang agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro, Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno di kanto agkonsumisyon.
konsumisyon mo to ti asawam no nalaing nga uminom. Kitam ni nanang mo, pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatsak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakkel mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng mo ti uminom iti arak. Wen Mira, promise. Isardeng kun ti uminom iti arak. Liklikam meten dagiti barkadam. Iti kasta, maliklikam ti aginom. Wen, tungpalak amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmut Kayat ko meten nga agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadanan ng kantatang, tadumanon kamin tun Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Ket ammo mat anapaklan abarte kiro. Amin a tao, ket adda pa nagbaliw na, Alma. Patsak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan ngagbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan. Talagan samad ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaem ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita, nagsina damot laeng. Saan siguro akin na sa ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan na kiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mat no saan nan ama anusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tainsardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaeng. Uray talo? O sige, basta nagagat kan to nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo't. Sa bagay mo't kit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alang arudan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti adan asawa? Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem pinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom? Saanan. Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta?
Isungarod nga as-asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Awan nga rod. Ay, nga mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. Adto yung titualya kan pagsukatam, lakay. Agdigos kan, ta-eksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglomat ang tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida data? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom tilutlutuan. Oh, apa yan, bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumangon eh. Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipa-check up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akas tuyak nanang. Kanayon matan akas laaglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ag maikatumot laang day ta. Iso nga ano samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't kukumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday? Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, bakit? Saan ka agpakarabi Ket agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay nga itay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Hey! Baka naman tirida, Ni Max. Dalam. Kaslan na bartag. Inakilo ka tirida. Max, nabartag ka? Pasensyakan, bakit? Ito lang, Mat. Sige, sumrak ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, Kunak man no Bert, diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga rutinangan. Gaputa arak ti inununam? Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pa'y asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabe Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laang.
Nabayag mo't tinasan nga gininom. Mga no inikat nan tibisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby, no kasdeng agsao. Takas ano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng ay naramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimpanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang mat dayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklang arudan? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan na ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man ngatan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagan saan nasumok naman ti aginom. Ay, Bakit? Lahat naman ti Rina. Ino. Ti awanan bain a lalaki. Kunakon ka. Nabartak manan. Ang jaklo katan ti Rina. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputa nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tap numagunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Diyak pinaunag iti rabi. Inakman kita di tabangsal. Pinagap-apnan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay diti bangsal. Payman. Bakit? Awanan kay tibain? Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkunang ngamin nga agbartak ka manan. Awanan, Max! Nasumok mo manan ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ka. Nagsubli ka manan nga ginom. Sorry, bakit? Urek bakit bartakak ta nagagatak matlatang agtrabaho? Ay, anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkem. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito karuar nga agluto-luto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maum...
akon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit kaya tagungot manayin. Umay ka man kiti tarakupang ka. Tapnosan kan nga gungit. Tarakupang tarupang! Anay ko! Abay nga, impang ormumatan kanyak dito pala. Maulawak sa bakit? Gunggo naman! Maulawak. Kaya't mo tanayunak pay, Huston, bakit? Huston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamo, all itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Ta anak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at daan naganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsyamon si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Huston, tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam? No saan abartak ti anak yo, tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo darum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga amana, jak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston, bakit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga aginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapo iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman akpaga Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil ken kuana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.